A ní chuise caiintí hartan seo daoine nó chusa mu jógus chun dúna bhá goil go halaburna seo tu go fat. Ó níochan ar tíb seán chamar be. Acuid bhí chainte ar acuid. Ó bhí chacuid ó bhí muideach go leán. Buidir muinte bhna áil sítin. Os ríiste éis sin is an gneach a bhháin tíb se an níos mar ar tu fáte chuise dúcha bhí sé chuise gahalbain ach ní rúsam sé féhád neachse. Ach se bhain cíála íochaí. Os fád gáir cha sé mí be heb cha sé pí fáte mí. Is an se bháil seo éris. Bhí se go bochtalá dáin sé leis lárá se bhaite. Ní raibh áitte bhór sa máile tin rufe. Ach sé partí bhíchan sinna gúnaige. Nú hí tan bhíchan áitte bhór a bheit na réach máiles. Á mar déirte fáí go na hála mar má leá, fáí go na hála mar má leá. Fábeh túris tá léir bháile an. A ní samta Chearra bru má leá. Ach níos mar nailn zón léime uirchíte ó níl sem mór an bíantógan. Chósta ar na hálbunta sé. Sin éile bhhain be sé a chu chumar be agus go ráí diime an bád thu bháile na chuisp go ácuil nach cha. Ach sin thuús an náitir an búine mar má leá. Sto go opán. Agus ní chóm sé is bhfuin tíú sé chuil go hálbun nach chuil burmáilúach ní mór na górá go bháil burmá go bhharbachtach mar. Mar cí bheith sé réidir na gailta fearras cíar an caiintéide ar broma lá. Stoi go opáis bhí táran na líine ar bailach cíntéid. Ó be típáiste go neach séisiúta chamar. Stú bechil leanta deam cinn John? sé. Bhíh má hána bhíh scíal ligin sin caiint le fear cinn tíhéid. Fear achnach bhí an chun scéir sin agus a bab. Ó jou sé mai bhí sí séidir. Bhí bhór teach teachtaí go ráide. Óníir sé an rád héidir se nach haine sí a céir sé dá. Ach seanna sé John bail fád an taimid. Me bhí sé mas mé seanna sin má mas meanta. Am jou de fáte sé na bhí mar si man ledóga sé ní agam sé bhabbatí bhórmain. Mar sam se rá leasta fágus de gorácha dí me dín bab. A bhí sé bhí techidir seád agus hín an go dulnas le fin de bhéidir hiúidir stenamó. sé mé sé steachach an réí ar cuairtiúd. Ní sé táach caiidir an aimse. Ar túr teantin te bhéidir mus be le déaggan áireachtaí an aimse. Éan gur le chéin. A mu sé be le déide déide chu gegan áireachtaíú dehhaid. Go mór an achaid. E bhí teach bh áirechaí. Í áirechaí. Os sin le áireúthart níl sem gan scéal sin is. deach bhí beal bhine hi rain, bhíoh mu go le cuairta an tíhí baich. Fear teachsan sin do go seán mór seán éimir man bhíh sean scealtagur sin. Bhain níos scealta fianach seach seanachas áitiúil. Chuir leor teán bhí té sátearnach bhíocht dína go leor tearnach í ná sin chomáile síolne i ggéimmart ar cuairt agus teachta hóra teachta bhaintseach ís chuile hórt bhíocht dína mo lám. Ach sa saoir bhín seán is léchaí hí fearir mar ar teach mórthís. Os bhí cápáige os bhí ná go háireach hí te a fáide. Bhfuil cápáil sin dhearna beoh ní bhín sin fáide ar cápáil nó bhfuil tin sa teirí do bhá as na cúpla núna tá sé bera má tá róí gibh ceartach dé a bún budóid nó cuiir dé pí má go láid luigenú duine súneach
tá capú disúla chum. Lá capí go bhar sé léchas, hí sé ná go háach hí tarmachtin chu le hór. Ach hí te fáide chafe bhe an trála léchaí le bheán ná méín se. Hí te fáide súlasteach súlaach hí an gáí fi de. Hí fer le máidir agus hí sé bud deach an líise, hí sé go ar gáí mne san náid an capal, gus hí gur an mne go fáide agus níach se táidir siúlate ach dáidir sé ó chapi a rare. Dáir goráiche lá siúla bú sé diochaí gur an seach le berga agus sé éocht tí sé máid tí tim a gáí. Din seach fe gáid aindifú gundifúil ige seachapa. Am go tú berach mar fi. Bhil sé dá chu sé timppó be réin bhfuil sé dá ag mne. An bhúl seí a chapla chumar bidire, Dáil mar riocht timppla gáíine siúlas bh dear fáil leúra nu seí cappa fecin núna fe siúla déir an dá sin á siúil an bhfuil se is a chapla bid. Déidir mo ag be chun bheirt teán nu ví fáile chláin gáí. Dáir sí é, Dáir si an dá siúil, Dáir si an seáóg ní fi goige. De chuúide ag Tá go buán. Táúta bhar le chéach mar be jólas mai chuine ar chapte rá. Dí se an go bitir sead, ní an túút hí hín bhirte réanachá níra. Ach ádáí hín seir chuite ach ní an seach leú, because deanna an síirte. Ní ré bh le fáileid. Na féidir goúidir. Cha sin bhí chu leor tincead gur thfad agus na míoch bótáil agus hí fear sé sin dtí Joí ceáine. Agus hí deáil cáúla dochtú finis, Pádraig finis bhíoh sé gur páris go sé go leor PC gin dochtú bhíán, bhí cí go leor PC go neireachtas agus mar sin deach ní mar gur ní mór an scoil Jo bocht. Bhí asal de gasal deige agus níor se mór gus be an tasal be wachas sin gasal beir ar a borsta beir asal amach mór a gníomh bheáin. Mar be sé dístecra go leháá ná asal mór ach bhí a bheits ar asla ige. Stóid febach ní fer má gra bhí annach na tincearí faoi chumar bhlá seo agus hosted ráidir gur asal leach níos mó ná tasla í héin agus go bhharhádan túidir eiste le. Ach chuidir do bhfuir mána bhuiirechaí go mótáil díis. Ach chuú sa mar gosna go gach Jo puntathór frisin I dhéanta an eistil. Mar an tasal bhí siad san áil dígann tú an tasal bhí siad san áil go asal mór a bhí an. Bhí sé an áil dígann tú le go bedlinn sa ní machra dín sé bhín punt sa mar go frisin. Deall níor an tasal bhád ag Jochar na caiidiúar. A bhí chríú dúhainse tasal gáilt. Agus sé cuoine sé cuoine an eistil bhí an cuasa le séisteach a récha agus chus sé caiint leis mar bí go má nar a John Newmar. Thóil méidir sé go caiú asal. Móm sé caiú mo ríbistí í an asal chuir mar an ód mún. Well ní móin sin ní tú a bhain bhain se chaúna de sé Jo mar thug siad punt chuid frisint. Na mí puntóidir se tá tú sachaíle gunis Jo, Tá tú sachaíle gunis. bhé dobráinna bhí éman, na dtí mar tíúide mai thura ní hachna idir. Céir bhí níos net a thuair, hí sé sé sí geart agus sit nóíorneach is.
Fi'n tasol corro. Fi'n tasol corro. Dwi'n mwyn i'n tasol o hwgl. Dwi'n mwyn i'n hwgl i'r corro. Fi'n hwgl, ni fi'n mwyn i'r rhaid. Tog i'n tasol. Gwyd postmartum. Mae'n hwgl i'r corro. A fi'ch sy'n rwydden, chymans gael, tas ymwneud y tinker i tast, a fi'ch gyda o'r loch siŵl trwy sy'n ffanos na ti da. O, fi o, mae'n gwybod. Agus ni hwntyn doros. Stoi nach, ni mar oes gyda gyda tinker i fynd o fys y jam sy'n rhywbeth. Loch siŵl. Och, se. Ni ddim yn bydd y jam chi yn ddilys na tinker i nhw. Mae'n nach yw, siap. Mas dyn y bocht. Dyn y bocht. Ni ffer cyn ti sy'n gwyd yw wadi yn chwysgu wei. Wel, Chearra sy'n ffordd hynny. Ffer gwyd yw yn mwyn i'n chwysgu wei. Cwrdd o'r hwn hynny. Fi dyn nhw'n gael yn harni mwng. Hwys am ach bygars di bygars ni. Chwyd o'ch di'n ffyther o'r dilys. Hwys am ach rwy'n di mwyn i'r wael. Ach ni'r sam o'r len o'r hyn. Fi sy'n gyda nhw'n len yn gwyd i'r wael. Vi kom så kloppen skärke. Tackte välige. Och ni har inte. Och så Gedot ook zeggen, als ik al je. Was kan je hersen. Zijn er wacht je verse goed. Dus je zal wordt je niet te goed nou. Ach, samen goed er alles en hoe moet je het hier raaf uitzien. Maar man moet zeggen, een verse goed leen. Er raaf doen. Raaf uitzien. Dat is nu een paar dingen die Jacobson. Je wil naar voren in morgen stappen. Gewoon ach, als je het nog alles staan morgen de vreemde. Ach, ja, ja, dat is waar. Hij zei zo, nog iets uit je kant. Hij zei, moet nog moet je gewoon, dit is morgen, om nog moet je gewoon. Trouwens, je zo zegt hij, nee, is nog wel het zei. Oh, maar moet je morgen, ben ik pas in fase roger maar. Ben ik pas in fase roger maar. Ach, het moet je zo maar zeggen moet be. Je hebt school mee. Of ze een mooie mag je te willen zeggen. Gaan we gaan. Ach, die zal fijn hier niet jolt iets erbij. Oh, niet een jolt te worden. Ach, dat betekent dat dingen. Dat betekent het. Niet nog in, dat is niet nog. Dat ja, dat goed je te geloven, ja, ik trouw het heel. Nog school. En nu daarin zijn jaren van het woon, zo wakker hoor. Weet je me niet. Maar dat gold dat ver maar gespoord. Kunnen toch zorgen legare. Tien het zo nodig, minder zo gore. Die dan jaar boordje spelen. Zijn er ook eens gedaan. Niet in de is de schach mijlen. Als je nog ja, begon ik in de regie. Wanneer je te gaan, zal je wel je vrienden. Ach, vuur en mag zich naar een goed heen. Oh, zei, maar je niet anders zijn, niet nog. Bij je zo bij hostel, nooit kind, en nu die hotel op. Oh, je sloot je nog hier, wat zeg maar. Dan ding is de Helenisch. Wat nou? Oh, nee. Zul nu hoe gerecht je. Hij zei. Kentarus moest effectief eens. En toen je orar een chicha kreeg. Maar dan de daar moest je leren school blijven. Ja, toch. Oh, maar dat is mooi uit. Daar moet ik je maar gemorpen. Of namens me gelijk gespeeld dat zo. Wie vaart zijn de moeite je. Ach, zo is het. Boentjes kunnen we ook gaan meeten dan. Ach, niet vaart in de kast is dat gelijk gespeeld is. Ook in zin, zo zullen ook me via Verfestigt je saar, het geloof niet. Als je niet leren, goed is wat je zei. Je verfestigt maar werd dus de universiteit gekend dus. Je kan je school leggen, kun je school leggen, kun je
roiach Pádraig man ar mór an chaintear roid na bhaiscail hartan se go dtí sa tíochaí hepain. Cam sein am revision ní an ná maiiscetar. Ó jau níram mar chun fear as áne amach hí sé más na tíochaíine stoin ra bhaiscail fe cinnáí ag nám chun sé fercinn go mar bhaiscail hartar ó jau cí agus gar te víte se. Hí agus gar te. Ach ní sé bhád a bhí go sísan is ní tú ceán de róg. Be náid búr a síms hartan se na chluiste chonach sa spidia. Ó bhé. Goach goach célín sin cholíide dún. Ní sé bhád a bhí túráileúnis a bhí go bin stíir na gairecha daí. Sos cín tí scóir blianta. Nach mu se focailháin béarlas a go láist. Ó níos mu se focail. Agus sin maidir béarlas leis catchment éirí bhí ó chlasmór na talaí ser go bá. Ser go bá níos se focail géil, nu focail béarla. Níos se focail béarla. Baisteach iste creis na hiscintin is. An bhá le fád láinis. Ní roiige is mearna. Nas ú móna chuir bit fan íon seo. Gan méidir áid. Cuiinetla hí túráda stoi bin sios na seaca daois. Bhí páric bhréan hí tú teachtamachchas gaiileach sin slóí sta fuige. Ó jau fiar Háan tú steach, háan páric steach. sé bhí me láit a gaiid bhí leirí treáil víidir ag nám. Bhí sa leirí tá machchas gaile. He se idir sáil agus beáir ná cin sin há teas hí stufla le leagal steach ag deach cíd. Gus nás bhí sé steáil, bhí gá chárásil tarne sós tí bhfuil go mór. Ceanna go a ísil ceanna agus a íníir. Bean víú chun chárásil go sin, hís maxil blianta. Ach bhil sé tachar bhí fanna le léide páric. Bhí le borteigh nach chomorpa. Le borteigh agus ceoltha cosí a chuoine. Ach an sin hí fianna dhéhar. Fá dú ceanna buine. Fá buine mar sin níhide ach bheith me sé sí í de chéidir chun mí Pádraig cóide le gorp. Chun mí Pádraig cóide le gorp. Ach hí cuairtíí dábí tear cuairtíí dábí ag ggéáide. Dí duine me dábí tá Pádraig dábí. A bhí dheoidir dábí íon sin bhfuil leh go má. Ní sé sin bhs a fádóchain is lígan. Ó ní na seaca dí stoi. lá seaca dí. Nú sé cin le ché bliana chuin stagann táú go láchéan a dígan tú. Agus an sin na híon tí mórí chuidir ag spideal. Tá sin le íonach úr sa míhéidir sin. Agus ó sépá léid sé go bóine bh chúna. Bé go bhúú go bhíchan sin os go leorach go báil. Bhí chuíre Ó bhíoh cuiide á. sos mór bhúna. Agus íonach mucairt an afra sin a chu bhí eisteach bhí faoine mucha. Níos me cin túidir ní amach buile bhíóidim. Ní mar a bích mór an mucha chuibh. Bhain sa saora mar bhí sé chusteam sa fáú sé mé tí sé mucha gur réide múle heile sa saora. Sin íomh sa bhúhar snearach bhíine séú na mú ach sin íomh héine ní bhórta chu mu bheith dealta heile bhí an sanúie beidir ón séach le goach. Sin tam ní dealtaí na mu só go mar lá chrochtí lo dúirtíach. Deir bheith bhíon chuíos na leirí siad
Dwtist ac gael. Ie, fe ddyn rog, fe chylwyr, fe gwrstyr y trein i'r dŵr, gyda tortyn. Ni fe'n cyn dybyn eich chylwyr, a bwy'n e'n troi, ni'n ieltyn y mwco. Dwi'n cael ei bod yn sy'n apir. Chwi, gwrdd eich a gweil gyn o'r sy'n ond i gyda. Dyn mae hanner cysys Gymrygyn, sy'n i trein gael i sians gael siahys, sians gael heler yna. Mecyn fi o. Agus, merl o mwnt i chwer hwrt. A beth ys siachas gweil. Ie, mae mwnt i a gweil gael. Stoi mwnt i stoi. Am gymwyd yw beth begonan. A chad i'ch berl yn sy'n lawst i'r out of play. O, chadi. Ach, agus, fi'ch siach o sys yn sy'n chian, fi'ch cwlod o'r treis dy gys dy bietarb. Os ti'n fawr hap o gydio'n rhaid i fi yn dy bwyd yn ach, fi gymach mwr, fi hanner, fi sias o'r rhan, fi cael yn y biet, sys boi pys, yn ysfer, chiapas y gael, baid na carach, na hila na hifa. Chwyr fer, baid na carach, slos y loa fer eich chi. Agus, dw'r becys, what's wrong with you, Joshua? Joshua, Stephen Beatty's toughened, sorry, Joshua. Fi'n chwt yma gwybod. Siach wyr is toughened. Stephen Beatty's toughened. Chos e'n ffogol beol. Pan i'n rhan o'ch yn berl, i hwyd i gyntol. Ach, fi siach o sys, barn yn biet, fi techt i hir yn sgoliach. Bwyt i'r sgol. Ond sy'n stech al osio, ben i o'r i fynt. I wyl si'r dorys na tad. Nich si gad yn bwyntir na tad. Sy'n ffain da si? Hala, dwi'n sosmol da si. Ach, sy'n ffain jab o am. Ach, sy'n hil y fi leis. Bys y sosmol yn ti te. Fi chwloi hwrt a yw'n sy'n section. Fi chwlwys a yw'n o. Fi'n e'n sosmol. Fi ffarl sy'n sbail o'ch rwychyr. Na twyt ti waith ti bach sy'n ffôn. A fi bach sy'n ffôn, yn tiachyn cian to un gwrs dwi'n glan o'ch rwychyr. Na hach B&B nys. Ffarl sy'n bach sy'n ffôn. Yn gwraen am hyn nys. Agus hag y tynnydd yn siofadol. Ach fi'ch sgel fi'ch ymwrby. Ag yn am, ni fi'ch ysgol dwi'n siarad big mwntio, ni chwrs ti'n lasir. Vi chwrn ti acos di. Hagach dy... Ond i'ch ffersion neu mai, fi siarad rwy'n chwrn o gwyn. Agus, stech leis. Fyr stech, fi sy'n siwmran, fi sy'n dyn ni'n chwrn o. Chwrn si, fi perbog at horni ag mecyn, stiffri mawrth. Agus, lirod. Wel fi sy'n gymryd lirod yn mwch yr out of play. A hi'n o'ch broi gyda endra. Vi siarad si, mes dwi'n sy'n cysur da. Brog vart och så bolla bair. Hatchag man homportet. Då skjer det da brog har ni veckor morgon. Agus vi ska kicka alla ner och team på la. Här då ska kicka ut till morgon. Och chan klok och så mal som PC bag klok. Vi ser grund jag udiltens. Jag var så in schach schon da brog stech för en stech för mord. Och så så garant. Ik maak een gewoon een scolariel, dus steeds. Ieder beander glog wie bestje. Ach, niet zit ik precies wat dat hier. Dan ga ik maken, dus je gaat maken een goal. Ach, keer is een klog. Niet rende wie zeg de aanmelden dus. Dan gaat nog naar de mail van Shabagster. Niet waar Bagster gaat niet. Hoe zou klogs mogen auto dat keer is een klog. Niet rende. Goed, dat is een klok. Ze doen iets als legui gaan varen is een klok. Dus je kan moeilijk zeggen. Als je hoestig kan het je als je glaar wie is eigenlijk. Dat ben een hartstikke klok. Dus daar je aan was als de garant ik moet dus wil je door ze legui. Als je niet glaar op is dus naar roep. Kort is ik die schijnt je de makelish. Dan scheel dan zo zeggen. Bij de vele parten bij die los nou. Wie bij de scha, herinner nog de scha, hoe zeker maar de scha, als het best nu met de logo, als niet waar een los kunnen gaan die de scha, als nu de volgende gesprek dan dan je men er die niet waar een los kunnen gaan. Maar je snel boog het ook maar de scha. Niet dus ik gooi je niet als er maar in de scha.
Ní be sé chuige bí an raidin de se. Ach íhann ar a chuoineáid, os más caiinte sin se rudal dan mo chluigin na ríomh, hí ne ra nísom má hágasúr. Hín siúrtí má hánair. Má hánair stoi rugú sin stoi. Ach sé chéad fi hinis a maireach se. Díirech. Nuideag 8 na hácht. Sin é go díire. Agus bhí fearras chlochar na gcón thuas do go dtí páric biclí ástair. Ní ceapta bh mór an achtra big me sé ní sinne. Bhí maid ní sin beána chin. A fi chaan físí seannacha se go sin íhúna agach páric an nuas, páric an hána sin, hí se chuin tíbún sin fídís caiintir a soil. A fín má hand má jarmodach be an sin des me géiste chlób ach sér as múví den ein nínta stó, vidís rá, vidís caiintir e deam bí rúmpa pein, bí mí an tuid. Bí sé an a paparlíomh. Bhí na chun an a paparlíomh. Agus rudal vidís rá ó bhí ein tean go bhéirlaige sin. An go bhíidir se rá. Sin le rá nar a béirlaí mórán agus nar a mórán ná na paparlíomh. A bhí an ein nínta san ar an pein nach chu béirlaigh chun bhhaintas tá chun an na paparlíomh. Ach níor sé hiiscinnta na me gnáam bhí tú caiintir in na 1800s. Ach rudháin, mána mu bhéildí se bhí fúnar a béirla bheachab. Agus dar scélíní bháinna mo chluigim José mu bhfuil hiar bhí chuisla chuarmún is, ré bhásí bhainna fearbachtain is, bhás raóg, bhí mí caiint mar tambidin is. Bhí fear hiar is bhailh sin echam, agus mar a chun néide thugadí sé. Ní fachas an nóg chuí bhfuil. Teogus sé marí gáchlár a dain fa dhélas. Ní an stúm a chaile dá, agus duine bachréich hús choíán. Ach snearach bhéal a chus Táimí bainteige, dú gal í gláach. Ias lógus na cúpla blian nó an treidir íomhil na an oistar. Chus oistar a déancha éidir chus a treiris, bhí an tas lógu géidí dóocht, ní rosí ber na bheoch na baiste ceadhir. Ach chus an treidir échis chus an cléifir. Agus an tasal bhéigeir agus sin, seanna socuidead i bhí an tála bhó, ní sé níos mú. Bhí te gaisning sin, chuir maiil seanasal. Mas er bortal an gáí na bhí me teáil. A chu te le bail ar naslóga échis, a roiib a taslóga ru an taslóg. A bhí gríver an oistar sin go gúnaíe agus bhí sé an taslach an a hána tasal leis fi an bóine, choid tasal, choid an léifs, choid an treid, choid ará éidirmóin, Dá mó go ní an oistar a fí scúte leis lásal. Bhain tasal as si a bó. Í fearcinn go gweile bealach chunig se ceadhí álaí. Mar chun leidir sin teir mór agus an tasal barí síos díide ar bhharge. Ach níach an tasal bailach go díanaarge, mar bhí buí bagile go siar tíomhláid de deise agus se bhíon chuáil níine se go bhhatear hí chláin na bhéal ní bhéidir chuir líbide. Má de déúí ach siaran sin an tasal. Déidir mhna chuide mar chuneide. Iachú tíide mne, na má gtíide se. Na bhés me sé an asal sin se. Ní lecha sé go brachaíte, le dtí barró méidir se. Man fu mna níanta sú, par ní rééis choilteach as bhéh a íomh. Tá mo le háta siúr brochan dé síos gúite an tasal. Ú mo gon le sin be. Éidir chuine me súilseirte se goiche mé ceadíonsú leis an asal. Síos leis chuin an túlaid. Bhí áfar go maiú bhhaid síte. Siúte go dín tasal, hí an taistar ar gúnaí. Tug sé leistar, tá sé leis níosas. Agus goiite an treidir díiste. Hens dúirt móin leis. Í me grúte báilte, ní bhah díhar an asalte go marrá. Dismiss the case, Fion. I said, Margaret, I'm really preaching barely. Dismiss the case, Fion.
Achos cainteis na bhí fearil na mine. Bhí go éonach is spéidir lá. Ach bógus luí. Ach siar hastar i teach mór sin bailtí bhór. Chun bhó hiúlais. Bhí sé deanta. Ach dúirtar i híre sem bhór bhí teach a fostan sin. Sa bháin beg. Dúirtar i híre leis chu telegram. Ag amach. Agus túr sé níor an choirín capúil agus an chrúb chuir an bes an luí sa bócharsa. Os é ben luí fó hiúd, bes an an luícharsa sa gáirí. Ó dheagdeach ní a bhéir lamsam síte se agus béir lugaide se tá carí a fosta. Áide se chuir tú gáin béir leidir se. Ach steach leis a bhí sé gear na focail chuid an síos sin mar le bhéh focail chuir a telegram bodíide. So tram bhí amach chun sin. So dúirt sé gear an treibh. So tell tram, two tram, Ascart box, cow-calf, roadside, backside knock. Ó ben deagan na sé. An na begad dúil sós a scéala. Mám nach chuir tá, man fi sé ráite chamar fe. Mám sé ráite. Na caríní postilú bhí háart mór sin. Ó be péir a chacham? Mú sé. Ní se se bhádochan, bhí fear thusa se na féistín go dtí se choirí bheithgéir. Ní ús a bhosach bhád cáid. Ní dhéil? A chuin sé sin isteach ag teach a fostan ar dé, agus bhí sé ag telegram chuir beala. Agus béir bhí acu, agus ní a béir le cholín ra bhá. Ach dúr ceann sé gan, isn't he ticky this week? Think so. Na whole codini. You think I'm tick this year? If you saw me last year, I was as thick as Tom Clark last year. And it's just how we Tom Clark. Strange how we Tom Clark. Here, we Bolling more. He's that Bolling more.